Ibintu ntibyifashe neza na gato mu gihugu cya Nepal. Nepal rero ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'Ubuhinde, mu majyepfo y'Ubushinwa, cyegeranye n'igihugu cya Bangladesh. Abakurikirana imbuga nkoranyambaga mumaze iminsi mubona abaminisitiri bakubitwa, bakururwa mu mihanda ndetse bamwe bagerageza guhungishwa bafite ibikomere. Ibintu rero ntibimeze neza na gato mu gihugu cya Nepal. Tugiye kubagezaho rero inkomoko y'imyigaragambyo yatangijwe n'insoresore n'inkumi abo bita aba Gen Z, ni Generation Z, ni ukuvuga ngo ni urubyiruko rwafashe iya mbere mu gutembagaza ubutegetsi muri iki gihugu cya Nepal, aho rwose urubyiruko ruri mu mihanda. Imyigaragambyo ikomeje kandi ikomeye, batwitse ibigo bikomeye bya leta. Polisi nayo yagerageje guhangana n'insoresore zigaragambya, ariko ikigaragara cyo nayo intege ziragenda ziba nkeya cyane kubera ko ubwinshi bw'urubyiruko ruri kugenda rwigaragambya rurarusha imbaraga cyane cyane polisi. Wakwibaza rero uti iyi myigaragambyo yatangiye muri Nzeri ku itariki y'umunani y'umwaka 2025. Ni imyigaragambyo urubyiruko rwatangije ruvuga ko rushaka gukuraho ubuyobozi buriho, ariko hari impamvu nyamukuru uru rubyiruko ruri kwitwaza cyangwa se rugenderaho ruvuga ko ubutegetsi buriho bunaniwe, rugatuma narwo rwirara mu mihanda rugakora ibikorwa biteye ubwoba rwose. Umuntu rwose yakwifuza ko byakabaye bihagarara hagashakishwa izindi nzira ibibazo byakemukamo, ariko bidakomeje muri uyu mujyo, kuko urabona ko ari ibintu biteye ubwoba muri iki gihugu cya Nepal kiri muri Aziya. Urubyiruko rero aba Gen Z barifite impamvu bari kugenda bagaragaza ko zituma bagomba gukuraho ubutegetsi kuko budashoboye. Hari ibikorwa rero cyangwa se impamvu nyamukuru zakuruye izi mvururu. Urubyiruko rero ruvuga ko rufite impamvu zifatika zatumye rujya mu mihanda. Impamvu nyamukuru rero yakuruye iyi myigaragambyo, hari igikorwa ubutegetsi bwakoze bwa Nepal cyo guhagarika imbuga nkoranyambaga. Leta rero yashyizeho ban kuri za social medias, harimo Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube n'izindi zose. Ibi byabaye rero insiriri cyangwa se impamvu ikomeye yatumye urubyiruko rurakara. Izi mbuga nkoranyambaga kuzihagarika muri Nepal, urubyiruko rwakuragamo amafaranga, urubyiruko byafashaga ko rutumanaho rukagirana communication. Urubyiruko rero ntirwabashije kwakira uyu mwanzuro w'abayobozi ba Nepal. Indi mpamvu rero ikomeye ni impamvu ya ruswa corruption iri ku rwego rwo hejuru, ndetse iyi ruswa ikaba yaratumye urubyiruko rwinshi rubura akazi. Iyi ruswa rero iri mu nzego za leta yatumye harimo n'imishinga myinshi yagiye ihagarara mu bice byinshi by'igihugu cya Nepal. Urubyiruko rero rukaba rutaka ubukene, ibibazo by'ubukungu ndetse n'amahirwe yo kubona akazi yagiye agabanuka. Benshi mu rubyiruko rero baravuga ko nta mahirwe ahagije yo kubona akazi ahari, cyane cyane abize. Akazi kugira ngo kabone mu gihugu cya Nepal ntago byari byoroshye. Ibi byose rero byatumye urubyiruko rurakara. Urubyiruko ntirwaje kwishimira imiterere y'ubukungu cyangwa se uko ubukungu buhagaze muri iki gihugu cya Nepal. Imiyoborere rero idahwitse nayo yabaye impamvu ya kane itangwa n'urubyiruko, y'uko Nepal iyobowe n'abayobozi badashoboye kandi bari gufata imyanzuro idahwitse. Hari ukwangirika rero k'uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu, nabyo byabaye impamvu nyamukuru yatumye rwose urubyiruko rwirara mu mihanda n'umujinya mwinshi ukabije, nk'uko bamwe bamaze iminsi babibona. Uburakari bukomeye, ibikorwa biteye ubwoba biri gukorwa n'uru rubyiruko, aho leta ndetse n'igipolisi kiri kugerageza guhungisha abari abayobozi bakomeye, abaminisitiri. Ngira ngo hari amashusho amaze iminsi agaragara, aho bari kuriza umudamu Senyenge, minisitiri
wa communication Senyenge, bagerageza kumuhungisha kugira ngo bamukize umujinya udasanzwe w'uru rubyiruko rero, aho rwose ibintu bitameze neza cyane muri Nepal. Nepal rero twakomeza kuyisengera kugira ngo umutekano ugaruke, urubyiruko rubashe gushira rwose uburakari. Ubu ngubu rero hari ibimaze kugerwaho kuva imyigaragambyo yatangira, hari ibimaze rwose gukorwa bigaragara ko rwose icyifuzo cy'urubyiruko cyangwa se ibyo urubyiruko rwigaragambya abajenizi baharanira bimwe biri kugenda bishyirwa mu bikorwa. Icya mbere kimaze kugerwaho rero cy'ibyagezweho ni uguhinduka kwa perezida wa guverinoma. Perezida wa guverinoma, minisitiri w'intebe, prime minister Charma Ori yeguye kubera imyigaragambyo nyine. Hashyizweho guverinoma nshyashya cy'agateganyo iyobowe na Sushila Kalke, umucamanza mukuru wahoze ari uwayoboye urukiko rw'ikirenga. Hashyizweho rero inteko ishinga amategeko, dissolution of parliament, inteko ishinga amategeko yavuyeho nayo, hashyizweho guverinoma nshyashya. Haritegurwa rero, hari gutegurwa amatora nubwo imyigaragambyo n'ubundi igikomeje, amatora rusange ashobora kuba yaba mu mwaka utaha arimo arategurwa. Barimo baragaragarije urubyiruko ko hagomba gushyirwaho gahunda y'amatora mashyashya. Imyigaragambyo rero n'imvururu biracyakomeje, ariko imyigaragambyo y'abajenizi, abantu benshi bagaragaye bafite uburakari budasanzwe kubera ikibazo cya ruswa, ibura ry'akazi, ubushomeri ndetse n'ubuzima butakimeze neza muri Nepal. Havanyweho rero inzitizi ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko nari nabibabwiye haruguru, impamvu nyamukuru yari yateye iyi myigaragambyo hari harimo n'ikibazo cyo gufunga imbuga nkoranyambaga. Icyo cyemezo kikaba cyari cyarafashwe na leta ya Nepal. Iyo nzitizi rero yahagaritswe, birajya gusa neza n'impamvu zateye imyigaragambyo muri Kenya, aho abajenizi nabo biraye mu mihanda bagafata inzu za leta, ariko yo imyigaragambyo yaje guhagarikwa. Habonetse rero, hari gushyirwaho umwuka w'amahoro hamwe n'ingamba z'ubutabera, ariko nubwo hari gushyirwamo umurongo, hari inzitizi zitarava ku nzira, hari politike idahamye, ubukungu nabwo urumva buracyajegajega. N'ibyari byagezwaho ubwo urubyiruko rurimo ruragaragaza ko rugenda rubisenya ubwabyo. Uburenganzira rero bwa muntu nabwo ahangaha burimo burahatesekera ubwabyo mu myigaragambyo. Imyigaragambyo rero yagaragaje ko urubyiruko, abaturage batizeye inzego zabo muri iki gihugu cya Nepal. Kwizera inzego rero ni ikintu cyagiye hasi cyane. Birasaba ko abayobozi bazajyaho bafite akazi gakomeye cyane ko kumvisha urubyiruko ko ubuyobozi ari ubwabo, ubuyobozi ari bo bukorera, nk'ibyagiye bigaragara mu mazu y'abaminisitiri, amazu y'abategetsi bakomeye, hagiye hasohokamo ibifurumba by'amafaranga. Urubyiruko rutanarwitwayemo neza kuko bamwe bagiye bayatwika, bagiye bagaragaza amadolari yagiye atwikwa, asohowe mu nzu z'abaminisitiri n'abandi bayobozi bakomeye, nk'ibimenyetso by'uko abo bantu bigwizagaho imitungo y'abaturage. Ibintu rero ntibimeze neza. Turakomeza tugakurikiranire kuri Bwenge Media, niho muzajya mukura updates zitandukanye. Ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubana natwe. Mwebwe rero dusanganywe muri ab'agaciro, mukomeze mudushyigikire mu buryo bumwe n'ubundi mukurikira ibiganiro byacu.